kembei mutu heli kembei okunyange okamenyi dependene yola mahiwan jiroguti ave howa imbiwa na vela kali lulunyaneka jijebe jinya oli kolwanda wanu mana kolumbiti kajahanda kumbira kolumbiti behembenyi nemwelelo nombili muli apa mahonombe betu waimbira konke bulande hiwa mahiwembu beto bejinya jijebe jinya wahiwa kwa kilometro 30 olie uhando nombiti yombo ulikala konumelo ilamba ilaga hino kulamba oti na monono vidu yali yarau kunono mbili mbuli kona hando kulanda kwa pwela kombiti yo beja ilande opresi na yepombom hape suyo nato ulikala kengina nanga pa kono presi na yepombo então mari njiba kono mbiti non tanu mbuli apa mambote hela mwene bolu nyane kono mbiti jijai bejinya hatu ho primero biti wimba ukahano kwera mbili kono mano Beijinho, daqui é o Rei Panda, o Papoito. Você também é o mais malandro de todos. Família, bunga yangu ono mbidi mambo imbi wala ono minuto ono 50 segundu kama pondo kuimba kulambe himbo manda mpondo kutera mukaimbira wacha ono mbidi ono mpimbulande hiwa jijebe chinya ulikala kenye naliyange mape wade malande ombidi ko presuna ole kama tene kwe mape ko mbidi yabali muite helele jijebe chicha hando kuimbira ko mbidi yo mwene no bantu bade helele no mbimbo yo atawule ono mbidi yombo ombangandi jibwimbo kama kuti mbangandi wimbe sana hele yabali ombidi mwana wangu chega de quantidade, é hora de qualidade. Dele capa o Echelia, mesmo eu afirmo que é o DJ Beijinha, é o ministro da música melódica em Angola. Manda! Imagina mbidele mwene uimbira njimbono wi ajami njimba wene nyame ombidele ya Beijinha oli uhanda na tulikala ko numero ilamba ngojo ti mukwena mono yudi ali yarau kunono mbiti omuha kuli wono mbiti yo mitundo mitundo yaje mwene Capa o Echelia, mesmo eu afirmo que é o DJ Beijinha, é o ministro da música melódica em Angola. Manda! Kambo himbo manda mumbaka oli hana mbila petupo waimbila ko nompe mbaye hiwa mo studio ya DJ Beijinha oli mbeta DJ Beijinha video ya tatu matubake ya kwana oli hana video ulikala kinyangana lyali yarau ya muhali mbeko kutya kanali yaka oko banyaneka oina umwimbi no musika mbaye hana mbako ko YouTube hana ngini likala ko mele yange ilamba ngojo mangu bakala ko musika mbaye ko YouTube pa oli wimbe byo nyaneka bila hiwe yako no ko internet na wewe indanji shunda wimbe mwene bila kali do nyaneka telewe ya kwana mbityo chahando kuimbira kono mbiti mbetu mwene ombetu mwene
kwa no yo matwe na mbiti atano nyito kuti endeko YouTube kuno mbitike yaye kwa mbitike emanyi hikisa iliko YouTube yaye iliko YouTube oli wenda kwa tetema tetekela kondo kuipala kwa imbira kwa yaye ilinge yewesha ngawa imbira kwa ipala kwa hakomendela kunipala kwa yesha menji hanyo nango pa ilinge ayo yawo yoshike mbira jako no kwa nono mashi ina uhanda yo no mbiti abeho bala kabelo nyaneka ono mbiti haone nene kuno ko Rwanda babete sako jijebe Beijing mwene wenda ko mo studio na hando te okamu nga mo studio aje china abeta no yo chopo uli jo mutalanga na abeta hakutu maka uliko nje chilongo uliko na mimbi ya uliko lubango uhando mbiti utumonda kayo kwa WhatsApp ngwande hela monda kayo ekubetero mbiti ye pombo hapo tiko njikemba amiliara mwene besinya na uchi ayo kwa imbira ababe ibo kulando kundandula kwa pala numero ya yolati kala kwa bechi olanya neka betu mwene muchipungu muhanda mumwila mungambwe amonyi mutole no mbiti mbombe tumwene indao tundale na mako YouTube okusha kumunu unata kumanga pangape mungopo o pake po komendali yo ko haneka papanyi chimono ko bibyanga oye hika ko nanya neka bange on twanyana kana kulipushala okulina napa hayetu habantu ko bakwa betu paka ko ntuma tulipaka ko hayetu inda ko mono chilingo chiwa chali around chikwata pano mankanyo manyingi chiyumba endele inayi wo kuhena wo kuhechi mwene na bantu lo njoko ntwanyana ka tubanyingi ko internet ko ndapa tukwate pato toho oku ngashi chilinga jamu kwenye chika hinawa chipaka mumunu tupaka mbili ya tano ilo kuli honege siko kanale kange Mia familia AEP on video yako YouTube yako ili yaike kwa wali hando geipala ko pehepa no ngenda ko mendra ko lia no ipala ko hanyu nako jingawata na ko mendra ngeipala ko yo premium ngani mwa ko tia yeni mwa ame jidwali ya rangira sadu oko sonya ne kaidai okanale ketu ko bamwila oli no muzikamba handa mubadi mbasala ko ndanje kuno mbumpushala ko WhatsApp ya trompola anjo baba muzikamba ko YouTube ngona pita shale no bidi babejinya bejinya wanu mana kono mbiti ka handa ya mbwanji